Vicky yangu boniga kwa somere industry. Boniga nimbwate naro chengwa bwate ngwabete post gete gali ngaba sanimbara utagete kubwa Tokoboko oba boost sector each video na bintu bibireiga. Kento kikia konguserere zaidi kwa rubuna Vicky yangu no musaniore. These are sometimes ya kerokende ngo kwa baraka competition kake. Kento kikigagia kwero moyonga na inje tigambwa tabasania baigoko bokomba boost yake. Okay, asinde tingo chanali ile muziki mono na competition. Ekora toko tero kuya no kuya. Ande ngorora basanigite baguchicha, bagwato moyo sana nande bagwetoma. Tena aba muraba ereko guchinguru na baranyale kwiro muziki oyare. Kora mambi nabo montoko tereri nande bagokonya naye. Uso bakonye rero bache bakonye uyundi. So na gwisaranse yanga share no musani ono yo mukora kora videos. Tukaiwana nabo turanyare ko ligiri resources yigankeigo turanyare tubakonya yani tubatari kubakonya but kuba boost yaga video na neyemo so that aso ko ba congratulate asigas babiri bakora babande garatu akirite barabo bakora tumukibaka bakagokia abantu abangi tubaga to impress so tukaratiga tuba support 2020 award winner Vicky Young. Woniga Vicky Young kwa igore mbwata alibona guoka lia molero pia matindi kabisa. Vicky Young boniga kwa igore studio yao. Chi video director bwata boniga ni Tokoboko. Forever Young no bwata Ensanako no bwata Ray Prince Tivan. Lakini management yao boniga kwa allowance yo go sign video director ya mutachukua nani? Vicky ni pejibu. Okay, taze aba muraba libonsi abo batatu wakwanire chi director chichons kiro muntu nabwate asa yete mono. Lakini bono ni maendemba yete kiro muntu creativity. Studio ni ya Vicky Young Records. Etagete producer ya moyo kage video director ya mubako wake nere. Utachukua nani? Neri komo bimba combine yamo bakore gasi ko combine bakore gasi ko mapu kwata shoot na edit na kore coloring kone rango Ray Prince Tivan korengana muna bonika kwa improvement ya yes industry negasi yigago correct saini imaging video director bonike kuligere gusana gusi to bwata Forever Young at the same time nage kwa PPMC ya muiregali kone rango chi video director chibere nchakire Forever Young era no mo director manye toyo mo ugwituma sana plus ngo tamara kama very creative umuntu very creative mutaka kolega sinera na bago tenu matokolega na ntokolega era rekana byairene na kyorochi mwashe birengereri kwanya uri kintu kya so kirikire kya na mongo she birengereri mwakonya na so no muntu respected so much and onye PPMC ba mwirire I think through platform ibakomo abako grow achiko tobeka na into map kurali tokomora kora video chinene na into na bago to what like I'm so proud nere Ensanako mukone rango Ensanako nere ne director ndo ngomo respect sana era maiteno I think aba chi director chinyinge chia kolani korwa sali chia lani korwa sali is a pioneer na tebe Oliver Kawa Forever I think bali kolani korwa sali is a good man kasi ya teli mbenga korale kasi ngia toswa se video director yo mole go shoot the video Ray Prince Tivan Ray no yonde proud nere sana ekorero mwatena murochi koruna okina kore video ntangani and style ya evolve bakasa kiresa ya koroji video chimukali chia nguvu na aligere tinga kumiso is one person to is kuma watch vuya akwandale sana toira na seji producer tocha somondo ku Dr. B wakore neregas wakore na Agosto chigas chinyinge sana wakore na Tasla chigas chinyinge sana ikantaka mo different kora ni cross producer chigangire kike one thing ikna laniri to kunyara kuibeka so montoyo mo ekogera kero kumera kero montongolani ole gento geteka magose bibere kero na isaranzire na Agosto to isaranse komonse bitombira gonso bibere bitatu ase music style mbwenta ko tere style mbwenta okora na yani chanu style gete ndale konyora ase Dr. B nekero na isaranzire ase Dr. B sound gete nera ranga challenge style gete ntanyale konyora ase Agosto all right ngisaranze na Tasla era na bote sound ya very unique so Wano tuwele niregaiga Vicky Young yasimole Tokomanya Obuya Bwo'Omonto bako Ochire idea katokea wapi monto kyo Ochire toka chokolia la Obuya bwa baadaye
na tena gotera kwa chete in my mind karake karagotiga ukaraga nyobo karagotiga ngararigereri tusikari ngorara n'abantu nabakorie biara karo monta Ochire untu gosebwasigete mono ukaramo tukutani style geteliria Ochire kumakorie biara wamata na mura tale ko banyobo Bwo'Omonto yega amanyete kino bono tayo diswali ndiralia boli kubona ili togosiekera twabarorire sana na babo yoregaiga sana tobeka ngo wazigaiga no bakorie boli neramanya nganki kegendreta video chioka goso bwena mbole gatigaiga intuye no torere dinje na kalivo suti already twasonire usone kalivo tuko stand by kabisa na kalivo gaiga wangu siri yangu siri neririye what's not happening inkigendreta na barorira mo sana taliri mo talikabire tali gatatu talikane ndigara kona ladies first tigato by the watch Obuya tuchakere ladies first kuruga bo musacha mana komenta chinguru basta bono madam. Yes. What's not happening inkigendreta iga Why? Tigako yana ngaewe kwa igu mugakori bori kabisa tabanga yaya twara barororire ga ikondre ikona kabwate simienene kikegendret. Okay, so dating Vicky. Oh, kai na banchi muri gaiga. Yeah. Vicky yangu menterange ngana iji. Ono tingo nyara kurusigo semente abate bire igo this a chemistry despite amangana ichi video nini chemistry ngaronga matuko make korubono chi invitation card koranche nto shikoro magana kalvo kiri kwa mumanyire kero kene konye mutaraikana no nange muna kwa manyira okino no musikyo bunanyo kore bakaikirege gana kiro amukwanire. Okay, Vicky is a very devoted. Vicky no mo sayore very devoted. Na indo bwata mabera. And a lot of humanity too. Yeah, konye orantara mumanya even after na mumanyire. Yeah. Kero kwa mogosira gobere gwetero gotera gosino monbuoka. Gwetero gotera. Magomonu. Vicky ya. Yes sir. Matina kiora korere ga kiora kwanere na kyo pangete December tinda rasho hapa na pale Rabat ni ndoche yeme kare ankia senbo igona onjenda achenyikira nalia na kyo bangete December jega tamasha vipi shughuli ni gani mwaka buno gochaka what next projects ne bintu binde bingi bono mwaka uyu igabono December yebunere mbangete kwanza agotero ku Obuya Bwo'Omonto nchingo launch mambe officially atali nyako asakoro ku Nibble Motel officially ngo choko launch oro chinsa iga saa 11 chia magoro baba paka bwerire pi chingo launch oro mambi then after kuwa na ko launch officially I'm also kore shooted kondre ko baiga Christmas yabuna gego chiko kirange barutere na ande mwegoki makonde ntoli go chikorara bon koreta matera maiya mange ko baka yande mutana koiwa na rututagete toiwe ane to diversify music so mwakonde entertainment no muisa ansani chi bundles